Kithurano 2017 ni siasa imwekwemwe omena ndene. Na wategeri wa WeruTV ni bwega sana na tubakwithirwa gwatanirite na atwi na kira Islam Eid Mubarak na Eid al-Fitr. Ni bwega sana tubakwithirwa windene ya mutambo jwa WeruTV. Rwari tariki 25 itire ntuko 43 tukinyakire Kithurano kinene na siasa ndene ya county ya Meru, Tharaka, Nithi na Kenya yothe ni wete mwanki rwari kire Kithurano kembere kana Kithurano 2017 mubango jwa mbere nyuma ya Ndiunga ya mutungeri wa Nthiguru na munini wawe William Ruto ndene ya county ya Meru. Well, ni antuberete sana ndene ya county ya Meru na antuni barariba ku lose hope kana baru kwa moyo gurura Ndiunga ya rais antere ichi ya county ya Meru, lakini daina rikitie kuliunga na maybe kwamba kwithira kuri na manto ya change tika na manto ya change kumana na Ndiunga iji maybe kiribo positively kana negatively kiribo na niyo manto tukethwa tukiariria ntuko na ruwa kiri mubango jwa Kithurano 2017 ni bwa sana tubokwithirwa uri ndene ya mubango yona ngakurikani ati no tuthikire emwe kwa emwe kiri mutambo jwa Weru FM 96.4 rumuri rwa Meru. Karibu sana na nkugwatu wageni aini bako ntukwe na arua kuambiria roterero ni bwana Edwin Bundi. Karibu sana bwana Edwin. Rambere bururu kuidhira wende ni mubango jwa Kithurano 2017. Karibu. Tuli na bwana Anderson Mwiti Kathendo ni muroirwa gitiki ya senator controversial Mwiti Kathendo ndene ya mubango jwa Kithurano 2017 ni independent candidate na arenda gitiki ya senator na oringi. Tuli na bwana Julius Mugambi ni muteti kati ni muteti wa kiama kia PNU na bwana Edwin ni muteti wa kiama kia Jubilee ndene ya county ya Meru. Kwa watu wengine eni bere ya Twitter na mbere ya eniba kwa tuko na roho bomba kwithirwa bakimenyetheki we mutegeri wa WeruTV kuri ronoro kubithite ni Eston Gitonga na ronoro well rore ariria siasa ndene ya county ya Meru. So Antonio kakwithwa ronoro rore akwe Kithurano 2017 take 2 nchethera ndo tafadhali. Okay, okuwa ronurua roedro arore akwe well, okay. Siasa na igwete mwanki muno county na Meru. Asiasa mwanya bakigambia anto kenda banenkerwa kura ke Kithurano kinene kia mweri jwenana. Na aroiri bagitekia urais bateti nyuma. Kiumia kithiru Raila Odinga na ngwataniro ya NASA ibejete ntereiji chia Meru na Tharaka Nithi kuromba anto kura chiao na kugambia anto ntereiji chiejikene ichi ya Jubilee. Na kiumia giki Rais Uhuru na timu yawe ya Jubilee ibarejere kuringa siasa chiao. Kampeni na iji Rais Uhuru arejete kunyia kura iria NASA yombete kugia ntereiji. Kampeni na chia Rais Uhuru ntereiji narageretie buru gotigira anto bonde ba county ya Meru iba kiama kia Jubilee. Na ke kampeni chia Jubilee Rais Uhuru na oririe anto kuringia kiama kia Jubilee kire itebionde. Ne itagaria riatige Rais Uhuru akiringia seneta kiraito campaign uria ogochwa ketekia ongavana county na Meru. Haya, mbele ya niongee yangu mawili nimkaribishe kiraito kwa sababu niko kwake nyumbani aseme. Si sawa sawa? Atebete bankovu. Arambe. Arambe. Jubilee. 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 Mnajua tumeongea na kesi tayari tumekata kwamba ni Uhuru Muigai Kenyatta. Ntereche imenti ntuko njuma Rais Uhuru akoria anto kuringira kiraito kura bonde ibaringere seneta kiraito mpe bagetekeria. Ende bo burare mwanya ntukwegoro nteche nyambene naria anto baraugere Uhuru akubauria baringire seneta kiraito kura cheo ngavana. Mimi nasema hivi, tunawaomba kura yetu ya Jubilee, mimi na ndugu yangu huyu Ruto hapa, si kweli? Tunaomba pia timu ya Jubilee kwa mapenzi yenu, ngoja nimalize, muwapatie. Lakini ngoja kidogo, nisije nimewaambia ngoja nimalize. Ntereche nyambene chijikene kugwata ngavana munyambaru. Na boi kuona ni ataka siasa chia kendorejo irambe iria county na Meru
Ngavana Munya na areregerine antu babainge gwetake muchemanio nojo mojo wa Rais Uhuru gutira kwawe kuratigire babainge akiuria kia kethwa kangavana Munya eke ngwataniro ya NASA Ndiunga ya Rais Uhuru nombete kurugoria mibango mwanya maendeleo ta kurita mikobo ya arimi bakawa na arimi ba ng'ombe cheria. Rais narugoririe barabara ya Kariene ere kaumera Coca-Cola tauni na Meru. Na Ndiunga ya Rais Uhuru te antu bonde bamejokeretie bwega. Antu babainge baria bari kiamene kia Jubilee baguchindwa ke ithurano binini bathamire na gwita muno kurirungamia be independent. Ende kinyabia mabinge kwebyo bikugwata Rais Uhuru mbaru. Na Ndiunga ya Rais batawetwa kana kinya gwetikerwa kwareria mwinge na te county na Meru ake kinyareria Rais Uhuru iketia Ndiunga ya wentere cia Nyeri thina taije neonekanire na kinya Raila Odinga county na Bungoma mantoja ija kuojerwe ne antu babainge na nande kiuria nere arweri kiombe kana babia mabiria bieta kwa cousin parties cia Jubilee imbi kiongwa kiomba kwetherwa bakiongera kire kiama kia Jubilee. Seneta Kiraitu Murungi kugerwa ntere cia Nyambene ikuonania ati siasa cia Kendorejo ichietete na mbere county na Meru. Eston Gitonga, Kithurano 2017. Na kiuri kikiria tukuria ntukwe na arwa nukuthwania arwiri kiumbe bakomba kwitha bakiangaratania kura cia antu bara kuroma na ite bina kiama nukuthwania arwiri kiumbe bakomba kwitha bakiangaratania kura cia biama ndene ya county ya Meru na county ya Tharaka Nithi na tutumire icokire yaku ukirukira namba yetu SMS ira ni 40321 ambiria na yes kana no yes then watwa maoni yaku kana no watwa maoni yaku nukuthwania kithura arwiri kiumbe bakomba kana independent candidates abakomba kwithirwa kana bakethirwa bakiangaratania kura cia arwiri barabara mina kiama arane batukirukira 40321 ni namba yetu ya SMS na namba yetu na mari kana arane batukire Facebook WeruTV kana kiri Twitter @WeruTV kana @MartinGichunge1 hashtag yetu tukwe na arua ni Kithurano 2017 hashtag Kithurano 2017 ni hashtag tuzimira tukwe na arua na kakurika ni ati no tuthikire moko ukirukira mutambo jwa Weru FM 96.4 kana watu na live kire Facebook ukirukira mtandao wetu jwa Facebook kana www.werutv.co.ke ture online na ainibetu tukwe na arua tukeza tukiariria manto yana kinya Ndiunga ya Rais kire mubango jwa Kithurano 2017 so bwana Kathendo nukuthwania kura cienu kethire kiangaratania kura maybe cia Jubilee cia PNU Ndubega WeruTV tondu wa na ro gutweta tweja kwariria mantu ja kethira kura cia arungami kiumbe kana bia mabira bila affiliate ya Jubilee ikomba ku affect kura cia Jubilee kambuge mbelema kuna controversy ralio ya kwethirwa ndetreke muchono wa Uhuru Kenyatta ntuko ya Aramisi na ntuko Njuma na ndaria ku na ntu ba constitution ja kaka thendo wana ndi ga support mithikali nturi kango na kwenda Meru undete muchono jura mbini metho ndi candidate independent kwetha kwa jamaa independent candidate na ndaririe ndarombera Uhuru Kenyatta kura cha independent candidate na ntu twethikanithie na independent candidate bonde ba Kenya tukwetha Kasarani tuko support Uhuru Kenyatta ko gethe marare muchono jura tokanda juki muchono ndi mulungamia Jubilee kana ja candidate kena mbuga ngo support my opponent candidate the kunde bethe kwa independent candidate kamugire ingwethikia batu tuka chumbura Jubilee muno lakini muno tuchumbura kura cha Uhuru Kenyatta tuchumbura kura cha antu baba ngombe bya Jubilee kana bya bingine ndene ya Meru kana ndene region ya Mount Kenya na Uhuru na Mount Kenya na Rift Valley na strong ya Uhuru na Rift Valley tonto ndia gwethe michujo kutombe kutha kuna fairness kiri kuringa kura cha michujo but hotaro mia ndarwa michujo ne but what I'm saying is that na ikio tumali Uhuru yako Nyambene kwa na kirimo ile ya strong ya Antubangi na kuna MP ba manyibura kwa minomo na bia na independent na bangi bia mabingi au auni ando mebura cha Jubilee baguna antore bwa tiko boka so manzo yenu bwengwa ko ingwethikia kinyamo shimo Uhuru Kenyatta na thomire a message na igethe moregu akiuga na igethe manyani kuga narua iturekero batu tuura tungo na nturene so bado kio webere Twitter ke Ndonda na Julius
Deputy President akikuwa kanya kwari wire ati mwiti Kathendo ni wa independent na kwenda ku support mururu wa giti kia Jubilee. Why was that? Kana nibo uwete kenda mibio awa kanya kwari mbere ya mutongeria. Ntukumenya no mumbirifete kugo na ntukumenya no murita kugo ndo I was not believe under when mbali mantu ya independent candidate. Ko even me was surprised. Igugwa academy aliyo na ntamenya ula mbilifete akembeta ula mbilifete wa kila ya tumambeta but I talked very well and I elaborate kila kujeta kwa area. Okay. Bwana Edwin no kuthwania nipo kwenda ntonto ya baba independent kire Jubilee no of course well the president ikoneka asi antu baraba ange support bakira ito murungi ba mithika lintore oraba ba upingana nwe. Do you think kire support erabu kwenda do you think nipo kwenda support ya independent candidates? On the one my brother, we as Jubilee family, our house is very big. Kana nyomba yetu ni nene muno. Na itu ithairo batui itu kwenda support ya each and everyone. Monto anto baba ba kiri independent muno itu kwenda support yao. Na bwana Kathendo kuwe kwira ibari na kanya ga kwithira bena munene ondegoro Mheshimiwa Kenyatta kenda beto muchira kura na baprovoice kura chi independent cia Mheshimiwa Kenyatta. Weja to the county level. Tue antu ba Jubilee ituitango gina antu ba independent. Na tutithi na nabo no ndukinya mwiti Kathendo niwe no support kirito murungi gitina kia ngavana. Ukathikira rwaria rwawe. And I'm very sure ntiko kwa area ngikwira. Na ndi independent candidates but there are room for them and we work like brothers. Yes. Bazeni akathuke kura cia litori. And what will happen oni no rantu bakomenya Kathendo mathabu je kwatarite. You see? Non to like the lady twari na monene on the guru Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Twe taskis Kathendo ndonere kironkobia ya Jubilee. Nande age accepting kobia ya Jubilee. Ndene wate ngio chia area ne ate akuthithia. Ko wewe ngwa no ntware aja. Ntegwite kiathukia kura cia rintori no ntu already Mithika Rintori is a strong candidate. Okay. A very strong candidate. Na we never know ni atago wakara. Ko wonte umba kugite gamba reka Kathendo akathukia kura cia Mithika na ibara ya woni mbethaira muno bakiara ya bobaire no mbere mu Meru Mheshimiwa Mithika na Kathendo but issues bathina. Bwana Mugambi Kathendo na ri kiri PNU na choete kia senator ri kiri PNU na well manto ya lokana eta independent unfortunately ambirio support rotero raronge rwane nebo biggest rival benu kiri county ya Meru na kinyendo nda ikuringana sometimes ibare uchore sana na governor Munya. What do you make of this? Wambere mwa kancho kiankathi kwa kanyaka twaturi aja kenda tukathomithania twinde turi Meru bajaire bugibwaga muno kira Meru ntbo chimiria bwaga tukeja kuthikira munene onthiguru ya tubira ratureterete which is very good. Decision ya kiama ija decision ya kanisa onika iko guma na haru ante ta independent ngeta Methodist yuri nanga yo komeka decision you kiama ya PNU geta expose Kathendo kiri nomination yuongo muhene o consider factors chiawe either arona candidate bara webu ate kwando chindana nabo ara decide wango gwita kana mibiara kira dito meanto webu okera inyabu no factor mo yeke factors ni nyinge na mo echi gokira ara mo gwita independent member the unit wali nawe na ara decide na tu 2013 itwali kiri to na munya wanu ranata nindra uga anteta wite kyo kwa ndirumira mwaka muthia mutano cia rigu atiumiria na wale tanderi angi so siasa te compulsory withdraw ya mwa aliori but matters independent kyagoro katibera ndome tani kwaria uma na niku numera bantu bwega ori independent candidates independent yo Kenya tori independent candidate bachoro bakaunga Uhuru Kenyatta mukono ogeta kotini woni ngiromba gitika senator na ndingeta kotini
ngashitaki mheshimiwa Kathendo kauga na is an independent candidate and a campaigner Edwin. Kou already mtoto akulusa identity yewe ya independence. Therefore, Karajeka is a subject of. Subject again to is, for example, watu in pia nito kenda interpret tu ga getombo karandi kuruba karijana na mede karentori na kiraito muronge simply because Mugambi manyaro turonge ta saneta au meta South Imenti na Kathendo meta South Imenti and larger the whole of Imenti. Na ko tokenda ume passive no ume passive to kauga Kathendo is not independent na unta campaign ya kiraito muronge na lentori achoka karomba jiawe lentori awageta muchimo jo kiraito na lentori bari anto audience mo lentori gwempeni kura mheshimiwa Kathendo no warunga maka wabwe mpeni na bwala kwa mpaye ni lentori, you see. So bado tulanto bapia ni we can simply interpret it to mean that Kathendo atioge iro na roro orona mtoro ogabya rekwe na the blind atumu ogire sine mtoro etherwa ogetie mutumu moja atetherwa ogi atetherwa shindana no twana kuona mashindano yoriko izore. So Kathendo makwethro hekiara ali project kenda agita kura cha Mugambi manyara. That's one perspective ndaro gari wako thithia ando gatire togendo interpret you politically to very correct. Okay, na tuachokera kile independent candidates but kore issue mo weta very important na nithiri to ikioneka sana ni issue ya imenti wa South Imenti wa imenti at large na nandi ni kuonekete kwina ni akakwina quote in quotes rivalry ati kaimenti na Nyambene ni come out so clear bwana Edwin and well kile mitandao especially kile Facebook na key groups ya WhatsApp ni very clear, very evident ati kwina kwa bukana ati kwa ka Nyambene na imenti ni tonto kuona mantonto ya kintu kia mbere kira mpenda Meru amenya na Arua thinera yonthe ukona ekiretwa ya kwathorana Meru nubati utega in between kiraito Murongi na Munya no ntwane othine yumite kintu kia mbere Munya agatega kona imenti ite mwakura no monkageria gutumira means cionthe kugwatithania tigania negembe itindase timata kireka mukosti kenda avuini votiria na monkana ndi no kwariama mtu gwetwa mwigembe mutigania na muimenti patiki ntu kimwe kugira go kiraito Murongi mbwigoro kwi matunda gugaciara no kambira no ntu muimenti kuwa kuthoma na ndi ntije tomba kuthithia ata kenda tugwatithania Meru ya gintu kimwe na kwina inya monkana ndi no ntu Munya arita kire antu bao na kinya mwigembe ikabindi kethira imbathuire amatuke Munya no ntu Munya te mwigembe imutigania either bathikire antu bao bathikire mithika tigania thikire Munya imenti thikire kiraito kulingana na ndo ere thai lakini gintu kira kiretete issue ci cionthe gintu gitawa ndwa ugorongamekie nine na Arua umbine rojorongamekie nine undume ko thina yonthe ere okuona Meru na Arua itireti uni kana Mugambi kana Kathendo kana ugwe ireti muntu gwetwa ngavana Munya no kuwa bwega my friend uga uni ndakarana Munya turia twathukanire noe twekara Munya Mugambi atare akweja kimunya abini the Munya from 2013 akira na county government ya Meru na ndatega ndona Munya imuntu mba kwathurana ntu ngarete no kirosiri na tugita noe kwathurana ate number 1 Munya rwaria ruria araia akuigwa menya ria kiritugira na kwendete kia ngavana undare akwina Munya muno na Mugambi akwija itwathiurukire muno the of entire Meru tukiarairia Meru na ndi utega ndatara mathabu ndona nao Munya na kwendera muno kwiruterero na kwendera muno na inya sana na kure antu muno agwikira unindira muria ningwa his excellency agote ngugi na antu baimenti myself ndamwira like Murandi na gintu kirenda umire ki Munya ntera mu Meru ni arambi ndamwitire ndiramuria nikinonto kuthithia arambi nyingi muno nare to make things antera yorongo ndio mwita arambi ara kweja ndatinire genine yeginya ba mugwanja unire ndeja guthire inya muthekari nturi areja kweja arambi Mugambi na kuonekana na kuria na ntetu ari Mugambi menya tumba kureka na ntetu nonto we ambithirita ki Munya okay Mugambi ibwaga sana ndio na kwalia bwaga ujire mora muno walie
amba bemenyithia Edwin that mwaka wa 2013 indarege campaign ya munya seriously anto ndari mwarimu na indara mwarimu kumira na iya sana na Kenya kurera cha tarero taring Santa Meru school ndareo kuma ntu kwembere mwanka the last day Kenya national anthem na marombe ndaro mbitheria ntu kweu na twari kunya michagirito muronge na munya toria ugitene nke pastor tareo don't know hale hale ni okay ere kangote atisha ba kiremia gome uninda hale au 2013 kenda koru ne atyo kwenda mantu athirikari turakanda na waziri otomire mwitiri wale waziri wa youth turabanga mantu ya talent academy turaleta national presidential music commission iraja go train youth that was 2013 rira ndonere mantu ja kwambira guta hewae rira ndigirwe kiritu muronge ambiria kuleta division ya kuga nande mbasi ira rugita batu tula miru tuge tuge negotiation power akwenda dharuka tutoja kiri kya mugengi to Jubilee na ndirigo ni tayari gwita murengo cyo no tinda de condescend egitare mumiro ko gitate ango ngore tangite ngore tukarenia munya kambe jangena na my brother ali manto jampathu bombere ankwira miru ti athukene batwe itugure negembe bigure na event tugure na tigania gure negembe we have intermarried unto bombere bola bukarikete thaiji ni kerito murungi utegwitikirika kiri antu onu bantu batuganda kuwa in simple terms ko kyathura nama ugo gubernatorial candidate ukwenda kana ndene Meru uri okona Raila gidi gari jaka campaign Uhuru Kenyatta eja aga campaign no gwana no tugiba bero tukugerwa lero tumenya ugo utena magija nganikia kugerwa lakini wona weta in a region wona twatio kuthikira no batio chule biuria for example egoji na rire negembe kai South Imenti imbe gire tu muronge ali egoji na immediately egoro kere tu muronge akiguru mawa egoji ta irira kawa nao ino ntuba kwethu atwira asindinire te ntuba baba egoji ewi character kere tu muronge akusandile na Meru ankwera uju ntareki 17 on 17th December October 2012 akuruba ochemani ba kalere nduguru atongere bakanisa balao yontu imathio bije ndigo rontu bije nareo mheshimiwa Muriuki gojo morutero rungia no thimenti Peter Munya nareku daktari kiremi mweri bareku ba kira itu murongi aruga woni kitekia ngava nige kale nyambene byake 10 na woni nkoli mono ntiomba kujuke kitekereku I'm using his words ngongwata bona ande manyende tangu atande tangu ripoti tanto ugo kale kanya gute mbaka kwamba ye utumbo tu era Meru ibagari ndino tare bona ande tumira yasi mpaka nyambali ye no tunande mayingo era gakuni waria kale ate okay na bako decide ikwa micro decision ile mhikirwe na kiraitu murongo turamunengera kura cha senator untote senator ngona ngora kura je ndene Kenya 94.6% to be very precise out of nowhere ara kuma kema kya njubirike kuthithwa aramberia kugea mentality ano enda kujukia gite kya governor ndo kagita muntu kwa erio my brother ali orongo mbere yanto uga konere munyagita ngoge nyambene ngurukia imenti wataka minister batu na bonde thirikari minister 10 imenti na constituency inya nyambene na ithano ende batu tu na minister batano nyambene na minister batano batu tu na county secretary nyambene gari na chief of staff ni mona PS wobichi governor lakini county secretary no end of public service no muandika ni lo monene dene county but apparently the secretary dai county secretary ari dai na ndimenya dai tena not making effect of the public service ote muntu bati kuandika between now ngoka kure ringo so angu da ku clarify one thing ali mubana asali ba ICD bayandika bandika across the country number 2 nurses bakiyandika bandika across the county na bangi from outside the county not you remember kuna 30% ile but already outside that particular county so mantoja kuga angangaba na munya adite maendeleo ndemo atika ndenge in simple ne to retre mpado yari kuana kwa ndeteka gavana definitely not what there is and wala bigeru atere muntojo ka kwenda kujukia what was agreed to be ours now they are very willing. Let me tell you one thing, in 2022 you'll be shocked and banyambene they were already behind someone ule karunge kwa kumaimenti na kiamaga PNU by then governor munya akirani for presidency na kiretu mungena na qualify kwa taskis ango kwa ndio na lambitane si Meru kwejira to kiretu mungena kwa microphone taskis remember batu itwa ite the greatest disaster ya kiamaga Jubilee ndana Meru na strategy era na buranga ya tutathia ni kiretu mungena aina microphone ajo ya microphone to relax buruna ande to ya tera point cho mutande kana to misbehave agure atere mimi nitahakikisha ya kwamba
Pole ari pole antu betu 2022 wangapi wanasema Ruto. Na ndo turabenya kwe ko tumi. Teke angabano na aja ko ingogie ni ole kwebiri okorombera hi. So bwana Mwiti ndo kuthwania kuri na ampathoiji eduna arua it is evident arua ni kiraito no retere utiti. Berema kamba mbere mugambi ngo bia ni mutongere wa ndikoro Uhuru Kenyatta ni heshima tekuga gathenduka muntu Jubilee ni heshima wethura ngobia ni mutongere wa ndikoro mbere tekuga eti kanda wonika ngomba kuita mwena antu bonde ngomba kuita mwena Uhuru Kenyatta ngomba kuita mwena na Kenneth Murongi ngomba kuita anybody wonomba community anybody uraira ku eutendwa just a minute eutendwa tekuga ndekero ngobia mutongere wa ndikoro ija kanda kwande kuita Jubilee ngono clarify ukena mugambi atya kuona ngobi kumanisha under the Jubilee. Number 2 kwina mpathu na it is evident mpathu ilio chia imenti tigania na gembe na ngakora ndiki tukwambia na tour ya president echo on Friday twambire koji tuja ndarene akaino kanyakine ndarene mwichone kigene nkubo kariene tuatatu timau tuena maritati mbimbi to amanga gerwa uti muntu waugaga kinyanguru president aria aragia na gachoka kathikiro bwega akaria mantu jawe agachoka kwa ena ndo ba Jubilee na akabagweta no muntu ugaira mutungi yetu mutiro acha uti muntu ugira muntu lakini tuweta yegoro kuma mekinde kuma kanjai nyondo arambiriri that means kuna ndo babangite kuthiria u nyambere president acha nondo arambiriri kuga president agweta ndo bakema kyawe bakambira kuge rwambo So the boy na bukuma. na ndi kemo ngora kwathiri utubu bukitho ni our leaders neketho moko bankiuga batu tutire twandu wa Meru Oh now in particular. kiraitu na munya lakini unu menga tandu wanda wa baire ngara na munya na ndakara kiraitu I'm been able to run the two of them Mheshimiwa Kenneth Murongi imuntu soft spoken te muntu ndoa imuntu ukarandi akabanga manzo na akaria manzo jawe na akajalia openly na ndo baraka rabo ujabo ngona beraka babu into kolaborwa nemikito nyake turante kuna babu katendu bota kudaja bota kurwa ndenda antu beta bodikiri antu nyamunya yangobo nyere munya yangobo igita ndubule yangobo kwa na antu bagiwa ngateja angageja angati Mheshimiwa Kenneth Murongi ngo mbirije wengo ambira katendu uti muntu batikurigirwa kwa hadia imenti ule ukenda kuja kwa imenti kinyala ireja neja dikirwe antu bamuthikirie tekure tinga wake nene kure dinga wande bene kwangu na lakini Mheshimiwa ngava na pita munya ngava na wetu nende ngamono nenye na ntuba ngamono nyawe gija ntuba karano ija kala bana ntuba nga lakini mungu nyambe negoro itoni yambije nduku muno nangora kumikondem bijeu mugambi nambuira siasa ni kuleta ntu pamoja siasa tiudu ndu kumandari kinyanya kuti mundu akana kwawe. Okay. Ndiunga president ni a success. Tondu kwa mbere kuri antu auga mtojo uga Kenneth Murongi no kureta mbathu Meru no ntubwa aria ambiria na rugono rwa kiama kia mbasi gintu kira kiretete thina icio nthe mbere nkwira mantu ja Ndiunga president munya akumenya agupingwa ikiraitu no ntwa safety na bachore kambirio muruma ambirio muruma otwenwe emwina randu mochio mutema emwita ntu Tharaka amwita kibajia marieto jera amwita jonde ndona this man asiyekubali sio mshindani kuo ni ngwira nkwenda kupinga wambira my brother you welcome katuchindane kwa heshima leo ile ulire kimunya no ntumunya abati kwa Kenneth Murongi heshima eja ngaba no Meru akauga Kenneth Murongi na kwendete kiangabana atuchindane na ndi kuma riria Kenneth Murongi ugire na kwendete kiangabana munya ambiririo oreo kumwinira ndwimbo cio mutema ciatigania o aronga mucemanione akauga ambiti turerwa mwitone na ndi ni raumire tutikumenya kwi names atumaira na ndi I'm very happy because Ndiunga our beloved president it was so successful kinyethera na aranogere menya kwi yara kinyire ndona na kunoga nonto I was just very close to him tukwambiria tika kutheka nonto tikinyera rais kwa mugambi gitara ya kule akinya ukethera wina rais yoku 2022 ya mbi ukethera wikinyara rais lakini uninde na chance nyingi ja kwethera ngikuya munene onthiguru na munini okay success kiri president it was very to the president na kiri antu na Kenneth Murongi in the sign of immense batu tuambiririe goji koswe mtono ndo atareo
egoji thinera yareo ni antu ba independent baingire muno bakathuri ba mashinani na mvuraisete antu bawe bayo come the president baingia muno na antu bambiria kuwa kathuri nadi president yona kathuri aria we have a Jubilee candidate na ndi au tutendere mantu amaingi tweja nkubu president ya Meru na tongeria bongi akiuga line up ya Jubilee na batu kira twenda muno ne era mu Meru governor kiama kia Jubilee na senator kwina maibau twetia buri. I was there, very quiet, very successful. We had a very good day. Tweja taskis twethwa twina muchemanio na antonkrokia barabara mawa lakini ntaigwa muntu kuwa kinyatea Kreto Murungi aria president Andres muchemanio jwathira peace spray oni to kinya igoro to kinya kianjai ndona kwina thina twe kinya ngondone ndona no there is a problem na antu bara bonde to kinya to gwitarare tweta mutuate tweja mawa patu antu bara turare abonjirene patirombere okuruga standing ko standing nere ko bangwa mapema standing nere ko bangwa nontu ya makosa jamunya jera manene igo kamata antu akareta michemanio bakeja kugaira antu nontu tembera antu bara barare antu yanarua tukare muchemanio kithongo kana turathithia muchemanio na ndajona nya WeruTV utumbo mbira twete kithongo ruyu antu bambirie kuga ambu uti antu ndene Meru bauga ambu batitumi ukaigwa bekiuga ambu antu boiwa munya. I suggest ni pige ni munya actually. Gancho. Nontu raira kweja Meru aithango nontu na atu nkuona nya niusine munyete ta kiuga ndionge kuthira nandi barajira baronchi barabara nandi rojo marakita yageta ko nya atina imani ndionge president na president yowe na mwendo usire auba tuli munasa ako nasa ko mugambi na bati kwa Andres mu Meru ya ancho ke bire bimwe bombere tayo tukijito tupiani tutio tishwa angabwe nasa angabwe na chama ke piani ya kurukiria tu support Uhuru Kenyatta na ndenda kulikania ndu nonto memory wena memory ndaje mwanto ni advantage muno leto ajo taskis Uhuru Kenyatta te politician wegoro dikani mtoto siasa ni matu sana 297 kwanza riambiria kongurumo akiadi walo minister Uhuru Kenyatta ko taskis ko wa thomere nonto taskis ni agarera kanywa kale ugere atire mimi kuna kitu toteka hayanania tokairania kuna kitu najua wengine wenu hapa mtapigia munya kura ndu ino tunareo na kurola kwa kalikira nyuma na lagi ground hakuna close the president ito areo na ndio kadri babu wale close the president mitaida to ndio close the president ndio ndio TV futiem kwa skrosa munya Uhuru aromba kura cha munya arugitu munya ntu bamunya pondingere kura step 1 ayo ngondo koswa muntu dala jaru orongo bala bwarwa Kavuri Murungi dene Southimenti ituje stand yewe na hali eri kitena kya governor sasa uwe kimunya ojole mutano chio tuje na hali eri na rĩrĩa amo president baraumira kora tueka mukorolo wetwa Shadrack Mwiti no wende muno aria no ntu Shadrack Mwiti no thurerwe kwa haki ke Jubilee ari candidate pia ni wa Jubilee party lakini kile Murungi ko mtonge ule wetwa Kimathi no wendete na ndi choki nyala kile tu achanganyikiwa zaidi na mtu mtola kwa ndike Kimathi te Shadrack Mwiti na baiki Amerika na kula commandos that's that ambuge ojo Kerito Murungi kwina na kianja ina na uange gwatue kana araugairwa it can depend na ni atia tega history imbiera kalikite mweri jo mwere 3 nyuma tumete kwambera ndio tware ojo Southiment meteni atemro re kwande jirena tuizo muchamani ojo ngavana metera temwa na re kwande jirene number 2 Kerito Murungi ugere mbere president Uhuru Kenyatta Kasarani kuna mbuzi kwa Meru na tutachinja tarehe 8 mwezi wa 8 inaitwa PNU
kiwa tukiru turumana origwa ogo munya kiwa gatoranda mwe muntu mbuzi batu tolento bapia nuto tomo nyane anto abangite kana mbuzi mbiu to mbuzi keberi ngavana uya baito makata ito tije to kuri intelligence setting ate lakini batamere mete saudiment ikwaremere kera ito moronga wangu kwante kora microphone to amuna ngara ito atwitara ngoge buru eta mao abera babu boye kuraja cha mao ko za imbaru na ndi ko ronto barejere ronto bai kuraja cha mao gore taba mwidara sauti yanjo ketingi let's get sober kidogo are we are sober last week batuanule otiga mona ne kwale bala msafara John Jubilee bak mena tana bai bare besa boti mto baka last week batuanule le mheshimiwa le ntore bare kyanjai ba dioro ka beja monka kagene atawira boliti jantu ba kumanara mutonto abara boliti jantu metonto ke jombo tenirato kenda rona ne antu ba munya bas supportana bogo mtola wando ko nakira tu ne diratu ne kwa kyanjai ne antu ba ko na arumere antu ba tikani abera boy ba ritu jantu metonto nano kuina ritole kantu bara boto migraito no kuango rori raba kwari bari kamunya nati kwatigania ntole atore teregembe ari abo menya no aleria o no bakari ore aleria greito wala aleria greito okay let's get some 40321 ndio namba yetu ya SMS na kile Twitter @WeruTV na kile Android kwa @martingichonge1 na kire SMS umarua kirikana itukurite kiure kitwa nukuthwania arwiri kiumbe bakanga natania kura cia antubarbaro mina kiama na umarua yes Jubilee wana mipango ya wizi ni Joseph Munuru ari kaelo onga kwa no hata Uhuru amesema mtu ni kivyake Mose wa Kinetic ongino kwa independent pia wako na right ongino kwa no yes, independent candidates will be a problem to Uhuru government after August 2017 elections. Kiraito should retire from politics and leave in Kinagatobu to govern together with young politicians like Praise Edwin. This is a new crop of leadership we want in Meru County, not Kiraito who have been there since 1988. He should 19 and he sold our bus ne Murugi wa Karuru kuma Keracha Magumoni wada wengine kwa no kwa sababu siku hizi hatuchagui chama bali ni binafsi na vile tunawajua ni Joseph Gekundi kuma Mawa Wycliffe Mutethia atwana na kwa no kwa sababu hatuwezi kupigia mtu kwa sababu ni wa chama fulani juu tunataka kiongozi wa hicho chama. Unakuwa yes Meru yawezekana bila Kiraito ni Mutembei wa Saudi Menti hatuchagui chama. Now bwana Mwiti, yes, do you think well tuambiri ara Edwin Otiri tati niko arena thina tatika kama shinani na Mwiti was it nini tuontwere ile a big deal kwa endorsed ni president na tu president wa kuringira kura. In fact first thing atena kinyakura ya kuntuku atena kura Meru. Why is it a big thing? Why is it a big deal? Nito tuburu mtu akona buru mtubu nene sana kwa endorsed ni president. Mbele mambo kandi confirm mheshimiwa Kathuri aisaboti munya. That means ibara mupango no yakenda kama tantu baba kaja kugera Kiraito Saudi Menti. Number 2 iko na level ya those candidates. Kuna Kathuri, kuna Kimathi comes from the lower part of Menti. Na Kimathi is very strong. The lower part. That means the lower Koji na Boga East. Na Dr. Mwiti is very strong in Nkwene. Na Kathuri is very strong in Ikoki. I come from there, so I know the dynamics of politics. But I mean, no, kako akuja tu. So level area ya mbili Koji. Ndo mtu kama atanda bawe, kenda beja president akataja. Na ntaspekta mheshimiwa Kathuri, eja mheshimiwa Jubilee ndo toka kandi Jubilee. Ndio dia ya Google. No, just a minute. Umeongea. Me I was invited. Personally I was invited to the meeting. Ndo ndi munene wa independent. Yeni munene wa Kathuri by the way. Unfortunately yes. Tumbako kwa certain book. Na woni ndakamata ground eja kugera ile body. So kila katika supplement ni level ya candidates boba MP ni ya play kama no kile cha supplement. Lakini watakira thina ndo uru na riri na kile twali ngobo na kile twali ndoswa wemwe na bangobo wandara bado. Sasa kwa hiyo ndio kuna thina ya there's any problem in supplement kile kula cha president na kula cha Kiraito. Now for your information Mugambi Kiraito hakuna kula supplement 95% kuitia. Take that to the bank. Na wewe ndio ndio kinyanya one. Okay. Wakaita mtu kwa ile Kiraito akakura supplement
wakati mtu kwenda akakula sentiment, wakati mtu kwenda akakula nodiment, wakati mtu kwenda akakula bure. Kitu kulingana 90% of immense vote. So that is for sure. Tukiendene sana mtu kwa host ni president. Na ndio ndio kumenya kitu mkwadiri baba tukurekeria antu Jubilee bakaja mchana yura. Beja baketa baka uru akaja akikwa ikia makwenda ageta bakati wacho akula ndurene. Ndio expect ka kwetwa kuna antu bayete kuja ku sign show chao. Kenda baja kone jaka bena masu muno kiri nyana legembe na tikanera to enokoro nokura kali legembe north iko na river ya Ndorwaki na Maure na Tetumu nina pulira kali legembe north na it was very hostile mondu and one they have current their people na ndo bamunya ngoro bakamati kenda baja ku kwetata kenda baja ku ambu those forces ja combine antu bakatoganya kwina ndo airo ini ndo hanya candidate baba kitata bakulongama ntoni kwena thina ndo antu bali peaceful iba idikire bali one president na deputy we na boka bakamunira kula chonde ntoni kwena thina. The problem was between the candidates baba no baba longami on the different parties bamu independent bange baiba mingi ko hiyo tuma kulali na that agreement ya kwenda kuna nieja suprema zimbato chao kile na some point president akiwa weka hiyo mambana chini tumshaona tayari au watu wenu ya mimi was very close to the president in fact ndalonga manga the president wili so I was very close to the president going na menindi kwa Mugambi alale manto yesi on the manto na akona hizo media. Okay, so bwana Mugambi let me respond to that. Did president aririe out town awire ati inkomnya kuri kura cia munya ire yao lakini iko inkomnya kuri wakaringira munya yao lakini inko buromba kinya babu kura cienu na ntoba munya ndi baire so excited about that. Yeah. No nto maybe bo mention we waki ni ibwa kiontrimo kera tutandete Uhuru Kenyatta athithia mbere to believe in his presidency. Yeah. Na Uhuru Kenyatta ejera ari game changer kiriwe. Uhuru alengeja kauga Meru ndauga irasima kiritu murungi alengi temania na consequences alengeja kakira burua kara kwata kiritu alenge rus na ndi kiritu as lost in two way. One, Uhuru akwa ni antu nonto inyage mbe gutano goro akithirie mawa arabere atire antu ba Meru olaba kandisarite unkathithia nigu araugire those are facts na irio arugira antu Meru olaba kenda thi nigu kathithia na kinyagu wange gwera Suez kubali siasa ndogo ndogo hapa nyumbani you miss yet your presidency. That tells you very clearly that either way alenge ndo Kiraito kana mukire na it was a lose for Kiraito and I'm very selfish. It would be a lose for Kiraito and that's what happened. But ndo mwenye tunaenda the president ya confirm that to kemwana wana naijito mli no tugere najua hapa kuna watu wananipigia ndebe na najua hapa kuna watu wa munya okuga wengo antu very excited ndi baba tonere jau ngemwa antu Jubilee background awo metho kwa manzo wate kuona kenda bakona the reality beja ke my brother kenda tugeka Meru levone agwa Kiraito murungi akona kura 95 South ali manto ya central na north na buri already kinyaba kwa batatu mina haru no kuigwa ndio jira ba nione ko gandia imenti tigane na ndere no ntuno cia serba kulinga unfortunately they have failed in that game. Kiraito murungi akona oni ko confirm link kwera muraitheri WeruTV ikamera gumba tio taga rambuka bu Kiraito murungi akona kura 95% cia munya cia tarwa ndene South shundia kura chemunya chetarwa 95% imwa igere in South and confirm chala kadendo Kiraito akona kura chemunya. Number 2 kadendo akuga atre akuga to bingi batagi president kenda bono achoka immediately uga wararunga ma akuena president na ndiko keja kuthura munya na arare na inyere ya gwikia kathuri murungi na hare ure ira mtagu kathuri murungi no orare ta thina o to iraja mahoka maore mashumu antoiruaki na taitumba bo parale ken Jubilee na bonde aruga choka uga bondo ala jitana antu bamunya kuja kugira Kiraito inegembe north no understand ko munya is such a force such that kinyole ke Jubilee otero hali rongo umba kwa ndana Meru survive na example njaka mheshimiwa ndikirio buri no Jubilee dani lakini siasa liko dhandorwa abera antu betu gite akabana na kati kiti bwana yetu mbere kwa kanya please WeruTV hello hello WeruTV hello WeruTV hello okay wako maruka WeruTV hello Madani dore baba iko thong sana mukuru tore ari nao wali na monda ndiye besantu zengi mukona mwenda kandere okay akolelia mtu to kadendo awe kile simwe nonto mbere kadendo ati musimamo kadendo aroma renge
araua na kwa mpigo wa Imenti Central, Imenti South. Au pakiti Imenti South ya ta kelemia kemeroki makelemi na ana so kwaninge independent hiyo aiko na ke Jubilee. Kwa kalera katani kwa na tamaone tena bata na itekio ndo kiawa ngo kwa mori haida ondia tena msimamo. Alafu to Andrew ni wewe. Ikiwa mori Andrew ni kwa sababu na pasa. Lakini manzo yako ni manzo yo hongo manzo yake kuandikika. Okay, na leo jina anto wale na maandamano umeje tia anto wapi kana na ala igembe. Namba 3 mate ndo kwa lelele nyambene. Utemu tongero mi tekana tesene tanonga lento yake. Nene mbino ntore tongero mi sele ta keta na nyambene na imenti utema na tongero mi sele igembe dentro kana igembe kana tiania. Ile ndo yake ngami. Kadendo mwa support kila ito kitro support alendo bure kadendo ile ndo ke to omera wa kadendo ndo ka ule ke ndo ya kori ya kumtre mure pato o mana ke ndo ne ke ito atina kulinga no mo prepeto tari. Okay, thank you. Atina ko ya Meru very Asante. Endo ni mwana ke. Thank you. WeruTV leo. Hello. WeruTV leo. Okay, WeruTV leo. WeruTV. Hello, Bareku. Ndongo sana. Karibu sana Mukurungi turate nao. Ya kiremi kinamawa. Yes, kiremi. Ntobana bonde barali ankwanda kwa ntobana bonde barali kiremi kirea. Ntobana baruga ira mbuta ntobana yende barali ole igende leongwa. Negende leongwa. Ntobana barali kama tiangari kuma tiani na yes. Mbere omatini. Yeah. Na andina igende non torori kwa manera kama tianto beku. Era kama tanto bonde na bale kuja kuna bana ngoro mtu shilingi magana 5. Ndiko ja kumenya ngare kwano wala barabara chokero wala ndaki barabara mere nyaro line. To ba chokutiganya hii. Wow. Hello? Ito kuibwa. Hello? Ito kuibwa. Okay, akumaruka. Well, barua ngo tuko minje reko. Diangwelewa na Mate. Siasa na biama izaza vieko. Inga ijangari ula mtu nande ule kairaja. Ula mtu akamata kuma mutindwa akinyokera kyanja hii ethamawa. That means ngari yake tatu yotike. Ujo uitangari nenge. Ko utino biama bi manage nai na mantuja misimamo kanambi. Na no baye nye example ngavana munya ngokamya kyama yiko 2013. Ngokamya kyama kambasi. EPK. Dai ya ngokamya kyama kyambi ke PNU. Na nyaka mabi nuke ngoma anotha kemene kingi akaronga makyo. Ko iu tedi na ki manto bia matedi neu what matters imuisho. Mheshimiwa Kadendo odi na kiliro na MBC kuronga magetekea senator independent candidate kitambo sana. Yada ya mbili kunyama hata japo ndio ya kuronga magetekea senator bukadira kwa odi na ndije brindo na bija kwani brindo kena ya kutanda bene. Ko that not an issue ya kwariria dai kuwa Kadendo de musimamo. Ondo Kadendo akiliro tene na thire na mando ukiriwa. Kira kuwa ngwathiri ndisapoti kirete murongi na ndi kuwa Anthony ali ngavana okwa wa Meru na President Uhuru Kenyatta ali president wa Kenya. Newe is not debatable. Tondu Kenyatta ta mbunge no manga wewe wina sign de rikari wakaita nongoge. Ko uyu ndo mwana twari issue ya kuwa Kadendo anga itie na ma ondo ndo ndebene na angu wengo support kirete murongi categorically na President Uhuru Kenyatta. Ini ngochina na limoteka ndore alongami na jamanga Jubilee ndi independent na manyana na baba balongami. Ko uyu ndo kwenda ile issue yako yenye kwa rija kabisa. Tondu mataja kwenda ikire longo mangu. Ndadire wiki matati na ndio ndio kwenda kwa demand independent candidate Uhuru Kenyatta na mbele ngobia. That means I'm friendly to Jubilee. Fair enough, but yes. I believe to kiaweta kire Elections Act 2016 kuri mtu moyo anteresia Western uri changed no ntu wa mtu bwa wekira ngua ya kiama kingi. No kwenda ochokeria the guy mbele ya utagendwin angure Mheshimiwa Uhuru Kenyatta president wetu netrebia maybe ngono aikilongobia chao netrebia mangakanu aikilongobia etake mangema ndo chap aikilongobia etake menekea mandakarua aikilongobia
That means kama kwa president kaere mtu Martha Karua kama Kenya kana kaere mtu Kanu kana kaere mtu wa breaking the law maybe kuna sheria. Can I respond to this issue? My friend, oni kuonde nda kwira Meru na mtu ojo mwathe na mumeiye. Uhuru Kenyatta uni kauga ikura nkoromba. Atiomba kuligeria ndomba kura tuendene ntima West Yampumite. Na Uhuru Kenyatta atiomba otoma mithikara ya kuringirwa kura kana kirito murungi. You see? Uhuru ikura akoromba. Na uria akerencha Mumiru mpakura. Ni ukiraitwa akwerencha Mumiru na mithika ndingire ni kura. Ko Uhuru Kenyatta atena kura. Kinyo tindo muthingata. Kinya keja Meru maite 10. Mumiru wengwa no kauga no akaringira kura. You get me right? Na ntoto tinda kwa Uhuru Kenyatta, munya Uhuru Kenyatta what Uhuru Kenyatta aliromba kura cha president wa Kenya. Neja Meru na kwenda kura cha antu bombe pa Meru kenda chinda Raila. Ukoona? Na ndio tutomba kuuga Uhuru Kenyatta kinya keja kauga uninka aringirwa. The person who has the final say is the common mwananchi who owns the votes. Mtora wena kura no on decide. He is the boss. No, he is the boss to Kretu Murungi. He is the boss to Uhuru Kenyatta. He is the boss to Mithika Rentore. Whoever anyone who is vying. Uhuru Kenyatta atena kura kenda tuga Uhuru Kenyatta akweja endosi Kiraitu. Akendosi Kiraitu kana mpendosi ngakira. Nkarega kwera anto nkarega ku represent my manifesto kana nkarega kwendia sera ote Uhuru Kenyatta arantethia so na ndikinya kugirwa kwa Kiraitu mawa it is a very good thing wotonia still we have a work to do. So why doesn't mean anything? Yeah, it doesn't mean anything. Ni anto banga na bachindero muchunjo wa Jubilee. Even a very strong candidate, kina Kaboko, kina nani, a very strong candidate. President Uhuru Kenyatta ndene Nairobi County atenda Sonko, enda Peter Kenneth. But the common mwananchi in Nairobi decided to vote for Sonko. Because what? Uhuru Kenyatta don't have the final say about the votes. And my brother to atinda kwaji about Kinyamunya, this man Munya. This mad Munya. You know, let me tell you something. This mad Munya. Munya, kinya Uhuru wa mugweta. It means nothing. Mumiru no wijethera na itiringo gika na atitiri. Kinya Uhuru Kenyatta akeja rojo akugaringire ni Munya kura. Mumiru aka value. One Uhuru Kenyatta ametupa network, and a network, so tutomba kuargue about Uhuru. I'm Sauti president itena meaning kile kuweka muriri. For now, he is fine. Yeah. He is a candidate. Uhuru Kenyatta na kiama. Kito Jubilee. Akeja akakirakia kala introduce anto bawe. It's a sign ena mona ya antena confidence. Ageta ina stronghold ya mtongi. Na ika influence akiagora baweta. Akala kumugweta. Hiti ni hata na batu tuka definitely akala tena ngobya mtore. Otigo ando tugogeria kuthambia president yandegere kungweta niki. Kwereza manzo ugira mtu ngogejo muno no ndakubate na imani. Number 2 eja uigwa kugweta uge kurukia ni mtojo lakini bwana ito abanya kura cha mukoro jongi nonto kugendo kemotari ya rais. Tekunda president ya gweta ngavana bo bairi aspirant. Ne aja na wasingishwa ga gwetera mandago. Manje mandago. Mandago akotere tene ya Ruto wa tupereka tuteta ndije bwega. Aruga mimi nataka kule mandago na nataka uje mambo mengine. Mudhana wewe na wewe na ndege torof. That is much as far as that is concerned for now. And we now go on to very nice nandenda. Now you know fact it's the facts that kinyato bo ampendos bwindra TV jondi ampendos ngakara Clinton at the end of the day Mumiru kalinga hii kura. In conclusion to area president ulora ije aka benefit kumanya neo. Dendo kwera ntobala barumire to winge batarumire to muntu wa mushiwa medeka kana muntu wa ngai barale tibunya kana barumire to bakreito ando ngi to kudikira Uhuru. Iketo mu wa ira kirona jete Meru no to mobilization edidetu. Okadra ndo bugi nini ando iba kondo muona ndo bamona ai TV ne. Kambuke safari area kreito ngogana aretere tamono ko machine ye muntu ala ku muringa so kwa kuri satete muntu. Ne ara ije ne keja unfortunately ko ginya stima chiaura.
Okay. WeruTV alo. Hello, tuniire sauti ya TV yako tafadhali. Tuniire sauti ya TV yako okay. Okay. Turari na. Martin. Oni mbeta wa Jackson Talwa. Yes, Jackson. Mugambi uwe no kire interview. Atera ya manondo atari siasa na gitareu. Yeah. Na nako wetere tiganie kire tankabana na imenti beneta. Muntu a propose on tobu are muntu etawa chairman wa county council of Meru. Yeah. Achari ruterera rwatigania alafu kwatu kanoa na kabendera kaimenti ka county council. Ende kwa kikisha antoba na tigania iba kwa riontoma na iba wete kandida na imenti. Chairman ya ngama arau akaenda wete kimenti ire na bwe antoba nyambene igetege kubo kwenda ke county ikiete. Bobo ngoma arau ingavana. Ndera uwa onto imenti irake ture ngozi gereito arunga maragwa na ndibo mpesenita. Na muchemani ano yumo gaji atamenya bo gwana onto saila simuyo ki ataareku. Munya ataareku. Mezeka ataareku bare antobano that time that was in 2010. Bo ari bano ataareku bonde muntu areku kelemina gereito. Number 2 au murambi au metene arekero kenda munya tegeta saudimenti. Metere arekero atare gereito kana munya. Area mukoro fulani mwene munda. Lirikare polisi ne etre ko ata mwene munda na arau ano agoreta mete. Wende goge agora muntu atiko menya siasa la koringa akarngombere anto au nonto that man was not there na wana gereito kwanza no mukoro gereito alitaire tene mwalimu wa kwa aliau. Okay, thank you. Yeah, iwa. Asante. WeruTV leo. Weru alo? Hello. WeruTV alo? Hello. Weru alo? Hello. Hello. Hello, habari ya kuturari nao. WeruTV alo? Okay, what is it? No, independent candidates are not affecting our votes in any way. Pastor Edwin and Kadendo are cheating people. They should stop dividing us. Kiraito must go. Kawera from Kionyo, South Imenti. Ungena kwa no, candidates wa Jubilee wanaribia uhuru kura. Umetawala Meru miaka mingi sasa ni sasa Munya ndiye governor 2017. Tuna support Kiraito sisi Tigania, hakuna shida kwa independent candidates kusupport rais. Ungena kwa yes bakadhokangi Kiraito atete bakadhokangia Kiraito atete Meru county na nto bau ba Jubilee batwaira Munya gite nto ago kamata baringa gituma tonogi ne Kiraito ne jamleka kuma tima bore. Now, kirio kama tanto, you know, ni kwithire to kukioneka sana manto kama tanto, yes? Kwa yento kimwe. Ntikwenda ochia area. Ninkwenda mtu uju wa Munya agwata. Na ndara kugo ntigwa bwega. Kuri gita ibao bya Kiraito murungi byararire otemango tuku. Pia gitu ambicha na siraini ikagitwa kiongo gikenekwa kankwenda muchokiara kindogo kwa miti na anto bakugwatwa Munya uga atiri anto bao begirwa kirabu bageta kuingirwa. Number 1 au athirikari nene ne kuinyiria anto bawe thai muntu agwete asiraini ngano na agwatirwa kesini Munya uga Kiraito murungi kiratumire ibao bigitango tuku abitari na gukuonia mbere we muntu mume muntu uju mutongerio ndoa nonto kibao gikethera gitiri gitawo tukwasiraini kirara kugito biongo bie gwithagwa na anto bara koti ni onera ina ariria kieni gya kinoru na anto aragwotethia ndakairia na county government ya Meru ira balera ngirie gana ria fine ira baringirwe kou no kuona tukiaria mu Meru na bati utega anto bare otwe
wombere kure cash nyomera fine ira baringirwe ya 100,000 yarirwe county government na ikwali na nya pasta ku kanya pasta ta grabo utuku kira ndo baba munya kenda gwatirwa grabo ayo na baguma mugambia bagitira pati na mugambia kana respond wangu gira yonde itawe mbi uyu no witango gecha munya irachita wite imbi mugambi akonoka agachenjia akaringa chiaje itacha kwa iria Meru no ndukuru ndo nyabunge ugire unto ya kimunya munya is very smart ko kama tanto anto batore kule wangiringiri nyamechema ni ona yeme na anto emunya ngiri otebe ya bachienderete tian dispond wambere bantu na jagi okamatana tirikale nene kera Meru government 5 billion ya tigara 2.6 trillion ko dro munya na kamate tanto maroli jana ja tano era batiko jana SGR era kale tanto onto ina becha niko kyama kyao poi wambere bojaire mantu ja kugita ngoko ibao ndio ndo ucoke nyuma ngori kanere atware na musafara jo ngavana Peter munya ibao bia to ibia kurerwa gike kiria gitembere kia Senator Mugambi Manyara la kirakirwa ndenda kwire aja nte komincha minja nanto kumina minja metho echo njuma ro keri ibao bia munya ibia kurerwa kira keria na bia nkubu na birunga meri kenda miche munya te kona kane na ndra post minja tiri kwade ta kenda dai ke moche roke ndugwego on Friday morning na post menya bie ko post na ko kabita ko we will let me finish baragwatwa na dahi as we talk find any bakoherencha niro don't by the court rendered it unfortunately kole anto batora kono ke system each provision administration bakono baka kolindia greto kudia tomanto this time round kwa na intelligence ni president na jana kwa chaos bala bakedi utwa report to posta ba tu rende ngugene andrete tuije police wako kwa njia beta ba gwatwa na ndi baikuba kwa bagwita marito janu na ora batumite na intention iliku number 2 into bibi agitangirwa jojo ikambalero kalidingata nontu the case is there orinde akori batumi banjuri beta kwa rencha takairia mwamrito tomana kalito nambrito tomana wengwa setting people ito burunjo nto kalendo urutwara ni tudire manto jareko nabo balageta no ntunande kwigamba lite tare egitwa then to badi to ditanga greto na malicious accusation nonto wekire ibao taidano chio tuko naga pick up da kenda chero kene da ko mina mu pick up no enjira na yonka na ne kulinga biche ibao bigitawa na ne no understand no I want to tell you for free batale abu they was away makutano na bama bawa bawa tro moja ni engineer ya mtu yote otono wagusikana na siasa cha munya kitu mgato wadidire party engineer wati is a celebration akwera ndwin bale itibangu gikunya na komando cha town nyo ithatu bana ndo baire mero town itana komando itana komando let us go about it just a minute wana kadendo what do you make of this todrona yes na fact no you know the mwanda ko rongo ndo to Meru na iba ubira bia kera mudenya ipika mudenya na iba ubira bia kera mudenya rirungi ndo rirungi by the kumi no just a minute mkamtia kwa rongo by the kumi to Meru bana mkamtia kwa Nairobi by the kumi ba bia 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 na iba kana Meru video rukiri nkeja ndo nkara kenoru mbede ngobu ginto demo cha rukiri mbede bo bitamburangi no na ndo ba tamburanga iba ba ka on the government kwanza mtu mmoja alika mbond mudako alika mmoja no watu on the scene no watu on the scene na kuonekana post kile Facebook kile group ya yenu account government ukiwa wengo akiandika akakwatiri akawa ibawi lo bitiraro there was a post that's a lie screenshot kuma game group yenu ya on you know there are some people also game group cha account government bale guest team ya great mononge ko ukorwa kwa let me tell you one thing information just a minute igoro brother murisponde ejo leo bwe babe munye bya kurwe ngobu na geria angurika nata ugo munye byo bikura utiko dakenda na lo kirika ibi akarwa kairi ina bya bulindero no just a minute
rugiri ba by the way bi urakairi na go ruga kenda no kuzirio Kabia ko bulindi bia stand by. kama bulinda bi kala stand by kana go yes Can I respond? Yes. Thaiji batutu bangita kuweka billboard 67 namba ya chai jumi jao inene cheke mugesi asu kwa batu pia nuka totana Na kunyoga kambiro mbondi ngiri bio mbondi chiromba kura. na ndere Mbondi etomba kulinga kura. babu batutuga kwa mtuku wa bwana mbecha murume kama tuweka tieno We are not interested with the bio Watu bonds. kweta let me tell you what Mbondi there is etiringa kura. oni tekere campaign team ngaba munyoro makoto twenga the intelligence day in day out no ngo shock mono and that is business yamu tonte mudhokire but mtukura kwa la pat na siasa ngaba ni labatinde toteri ne fulani somewhere something edithwe but intelligence na kijara mbere batu tuli kan tokiru na thimu turabi ba bianu ibigo kurwa onto kinya tingo taka to mamito intelligence yetu orfa na to kumanyi biba bio kurwa the first people we called kwa into the mugwanja liku and to intelligence to this and this is happening and to beto bare to na ibo bralingo ambicha owu na bara bareo para watu bati aware torauga no ande mbiro bondiri ari chie kwa timao no yandi kikaba munyanchamba yetu ora tukiria ari chite timao na yari ngera ari kwa na boge yake let them be replaced immediately president aikinya edrona kwa na mchamunya the three billboards were taken there still not to print binge kwa gaja kutra babu udire tio print bianu it's so unfortunate number 2 nchokeria kadendo kwa mtu lingira thimo kadendo kwa ali jaoka kabisa akiuga kameteri angeria mukuru munaye gwithitu njirene mukuru uka hari na biashara kwa monki keni gashaba kaiga wa mpio kwawe kende ta kwa tairi keni na gashaba siko kwa tairi cha watu na keni gashaba boja toto it is not very clear kile Meru bonde Meru ala kuinda bure inkubo manjia mheshimiwa kadendo atukorombe seneta kairi kitekira korombe kya gavana no kile to kugia korombe ale menya kulinga argument chawe ito conclude ande ari ole no dia kwa irando mugambi ndakura thiri mugambi aizini dikategori ito kugira ari ole ndikunda wita ndikire manzo ja no dugo to romba gite wo mtu mukono wa ngabana munya ngo to itoromba yes wo mtu mukono Wancha by the way mugambi nyate kueria munya. Okuba nandi oni the candidate wa senator independent candidate ili ngisa oni ngiro ya kireito na Uhuru Kenyatta no te mandu na facts no kwa oni ndiro ya mugambi na ndaya mandu yakwa bage mandu yakwa na facts na ndaya yorongo kango na gwira mugambi waja kwa irandu bamiru kana wa irandu bamiru TV ukiberaga mandu jara jati ya uma aria mandu ya uma na mandu ya weru na ndu tukudira ibo bya ya fekana utugo fair enough kile SMS mtegeri wa WeruTV mwaru wa South Imenti tuko nyuma ya kamashinani juu ya maendeleo yake tutambui Dr. Shandrak kireito ende nyumbani amezeeka South Imenti tuko nyuma wake ongena kwa mwalimu should know we live in Meru aseme ukweli ongena kwa kama munya sio wa NASA kwa nini hakuenda mkutano wa uhuru wa Meru waliona kwa matendo yake ni mweka kuma so munya kwethora atete muchamano Uhuru Kenyatta TV neje ngalinde na arua mheshimiwa ntore na arua arauga toga ntoba PNU bakeja muchamanio ne yetu roju muchamanio Jubilee those are words na ne ma ogugira atatiria no tujore muchamanio wa antoba Jubilee ngabana munya ari ngithurwa ari mao ari kreito murungi akaugirwa turingi kura tutukubangita ndo so it was very much wisdom no tiani tora tora na ndege tiba PNU to tenga expect kirai to beja na bakadendo so we could not so ale bogo te mulebo we only kakwende tota muchemo jonasa yana sa yajira tota kinya on to ke PNU na antobeto PNU they were very much in safari of president Uhuru Kenyatta kwa kweta komunya nali nonto antoba we bongo ba Uhuru Kenyatta baba Jubilee bakirai to na ba bedeka ibogete antoba PNU bakaja muchemani yone yetu na in fact to kata mchamani yonte kinyana ko duru muronge pegreta nguchelu antoba PNU iberi do not put on the blue uniform balenge ja kwati bagira blue president atomba ko tamawa it would be okay but of course ko ndiko bana andona that is what kankuria governor munya na wana support president Uhuru Kenyatta 100% yeah na wana support ukakwithwa no support na ni county ne weri then at least na rabati kwithwa ine heshima raweto mukaribisha county ewe that's very good Uhuru Kenyatta ataraje but respond no tole ogo take dirikali ke opposition te chokia ujo mugiatire Uhuru Kenyatta ataraje tadaiti na capacity the president of the Republic of Kenya araje the candidates for presidential wait a minute araje the candidate for presidential election
na kamati andike ya official na kiamene kia Jubilee kia thora president was there. Can I speak? Can I president Uhuru Kenyatta arejete president yo Kenya kintu kiambere kiri oringi notice oreo ni the amount of security forces ido oringiona thaiji antwara balaleti batira deploy for purposes ira tia gokaria president on an official matter. No to kinya communication between the county government and the presidency ya le akiatiri give us space but to tell ko block barabara kenda tukuruka here mount very general. Fair enough. There was no issues to do with the akiadura ajete Kenyatta jole 2014 a receiving governor. Listen to me. Kulingana na katiba ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta inyathai is still the president of the Republic of Kenya. Ogatuthimaga tu katiba. Munya is the acting governor. Why acting? Still kulingana na katiba niye mwekete au. He's not acting. No nturi. He's not acting. He's seated. Mtojo kugento ate kumenya. Uhuru Kenyatta he earned all the state machineries on that day. No ntu arengethira candidates abati kwejangarewe tingare state abati kwejangarewe imbrandi Jubilee na makosa ja munyathithirie kethira tigo ka tuichithirite na Uhuru Kenyatta kenda aringirwa kura cia ngavana kethira nari te muntu onasa rira president yarandre ara gutare athina buru abati kweja aka receive the president agachietira amura His Excellency the president, you are welcome in Meru. Nandi Meru itikwenda stories hii mugambia kugona. Okay. Fair enough. Bwana Kazendu data Twitter wedo kidogo no ntubwa matha. So nasa ni ba accuse the president kana ni ba manage president na ba wati president na utumira state resources kana becha chetrikari bubu na ora witumira ni ati nicho utumira campaign ari interest kisi na arana aya nile becha shita kiri IDPs kana matukibanda ne kwandene and then ari kweja Meru ne berie ari miba kawa marandu ne berie ari miba beria marandu na kuringana nasa kuno utumira state resources bubu bora gutagirite no to ari tumira kuona ni ati nkobwetheria ona lakini okay akuona ndene kuonkwa some politics. President Uhuru Kenyatta president Kenya mwaka 2018 yeah mwaka kuri gatangazwa kaire charingwa kutuke president Uhuru Kenyatta is president wa second term kana guchindwa na tabati utiro ngugi bati kurunga makoitwa ikutuka ndiko ngoyo kurunga makoitwa ndito atere kure lingwe twendangwe kaire ndo maisha ndo kuendelea kutata kuendelea kunindi kuita ngugi kure president ejide kuna project ya tigeta Meru atigeta akadija na project una ndo itakinya moyo na ino cha itakutata kuja kwa activity chenda kwa kuitwa for example university Mariene president atigeta promise kwa university kamenyangana na kanya title mnajua but why now no not why now there's no time ya less than 2 months yes no the elections ndakura president abati kuita ngwe mwanga tariki nyamo jona mwanga kuri karingwa kuri kiringwera abati kuita ngwe ya kuthiruka taija abati kuthiruka kuita ngugi ya kuita akenya ngugi ura abati kuita ai president mwanga tariki nyamo jona rela ira ka president akathiwa kwenda kuthija ageta akire mwaka muthia ambire kuthugana ndi tiangira ndi ndiye kuringa kwenda kuthiwa kuita ngugi ndike campaign okay ya kwenda MCA wina kawandi thai roba kwa kandracha thai. What about the president of the whole Republic of Kenya? You know this man is very busy na temiro waki Kenya mzima wina around 47 counties na nakwendekana you see nandi kana maybe na kubenda na yeah you know he's a very busy man no ntukio tumiona ya barabara ya ronchwete kairora mioryo nitika process ikenda ithranirwa ya kimatirundi nandi mtu akauga jo antu bamunya bakuga Uhuru eti kejite kuronji campaign na project no ndo ehandi munya akiuga bere president yeja barabara hii ichikeja kuromba kura so atikomenyenya wengo barabara erekere Malaysia itajukiria wiki itajukiria month but apparently ni boko kara ya barabara wichi ite kuromba nandi kulingana na bara ya baba barauga andi mind ja president yejite kuthio thai ejite gukiria mirandi eu akiromba ni okura lakini na ari na kairi no is not true no tori ari na my friend let me talk first actually ari na atigire arugura matirundi
iri on progress no iko thikwa kilomita 2 na monkana haru gatega nara ya kiugeta uju ate kumenye ari kilomita 2 atije Meru wathiuruko aja ugatega bypass bypass Meru weta kugura bioro andege nontu ithuri barabara wete and baba munya bala kisi president ya kugura project that as you speak baithiri ukandege ijiri na ndege mwe komara 750,000 bagita kugura hospitali ithina ndawa baithiri ukandege ijiri kugura ndege na githie baka kero na ndege kugura na githie na settlement na ndi tume ndo kuguzura president na kugura barabara ile chote ya Meru lakini bando bakwendera kwita baithiri ukandege ijiri bakirugura indobithina tundogo tukagura EMC kana tukagura minister kana respond na ndenda baina ndini ngokarangwa mparuta nchita gitungurune kwa mbere kamba president Uhuru Kenyatta in fact na hii yani katiba ni yete president Uhuru Kenyatta meri o mugwanje nana no to akuru kingo tariki ile ya mwezi wa 2013 kwa tangwa bat kwa expire 2018 March kwa Uhuru Kenyatta kwa kero ncha barabara is very much in time okay na ile ndio kwenda wari arugura ile ndio kwenda wari part of scorecard yewe kugatire ukuletera barabara buruga nteza kweja kuleta barabara hizi sawa nkuthithia na onto ne gitara bogata gutira shendu yakore ndare Mombasa ibomore no boizo mu indare western bomore to riri indare ko ne bomore no riri na itania no ndirakinyire ndauga rembe je Meru anthithia joja ri rimwe ngere igale mu baraka tuntwire the president is very much correct keje gwa kuthithia na ija kuga na aru ngavana ete muchemani ageta na ngari 012 ete na Suzuki kana na ko mtadhiria ko manto kwa ndo chokia mbari kwenda atana baba understand kwena mwanya jwa antu wala bo support na governor Peter Munya ole chairman now former chairman of council of governors na benefit of lease of office jere bagria na mheshimiwa na nok aramwite Kenya gutumira is second chopper no another one was purchased na ndio la chairman ile tumira ngana Munya ne ndagera tumira ne chairman of council of governors taizi ile yake Munya mbili to chigera maguta wengwa kuthiurukanio no tega ukona wena mechemani yatato inande he must use that chopper tote tumaira ndege ijere when you see two choppers ijara kwena msafara nda kwena msafara mheshimiwa Kabeabea mtu abalimo na abalimirwe tote makuru abu okona jana ndege wewe ngwa mheshimiwa Mugambi Manyara senator the incoming senator Meru PNU aina ndege wewe na natumaira kinyamba gochondo nta bambura tete kwa Facebook ende chejara mchemani rojo mwangi mekinduli jwa dhiro ka Munya kyaraya cheta itakinyaka ile ankugatire kwa mbere ankwenda kwira antu ba centriment itwarero nywene turugura hospitali kathendo gikioro munyajete kurugura iturari kaongo centriment turetete ambulance na matani to wondi rugura ora mheshimiwa Njulio na mheshimiwa Kimathi ba confirm kathendo ari gikioro andete kathendo nja itwarero gire no murungurune turarugura hospitali o arore ere angi ba ingitherie baba gojo na great owe ikamete ya iterwo no ntwa poor management of the hospital bakuru chenjwe bara insight wananchi kianda baingithia hospitali gavana ruga daktari baba raita ngo gibena me umenwe ndabo geta kaneria tukeza so angwanda kumbenjia antu batire antu bakibere cheto kuleta ambulance keraito muronge ku antu baba riuga ikioro to yeta gwakirwa tuleteria ambulance gavana antu banda muru antu bamutua titurare na last Friday to kurugura dieta antu ba keraito bari ikioro yeta kurugura kaduri ikioro kya rugura kalingra munya kaduri hospitali cha rugurero ningira ni munya madini ngaza mimi muganda tubo turatiri ngwenda twetana ngwenda tuendelea mugami yako to ira turatiri kuthira action no muganda no anje utakane muganda kwa taiga chemudia no mugambi ngoja mugami yari ataona ambulance imwe kama kuma igembe ya kama to kaito kale kwa listen to that line you can't they don't want you ambulance pipes siaje turwanya kuka pipes no chote Ikunia lampu meda my brother behind ya kianjure dispensary. Ogeta narua. Topic yone ukara katutiria narua. Bazen ni kwenda twita antu angi antu kama tanto. Well it is yani ni untubwe weru ni ati asiasa bonde ba itomo chemani no mwanka ba menanto naraba umite and then kwenda ko mobilize you see apparently kurina muririo mwa gitikia kia governor wina mtu kile payroll ya kuhakikisha ati na ku mobilize antu
beta michemano I don't know ntekumye kithurwa you think ntekumye ni nalo yote rino ntu bana mugambi antu baraba ke muchemano yo munya no baita muchemano yo kiraitu na antu baraba baka lobby na beta muchemano yo rana apparently ba kunekero kinyambeta na loyalty where is the loyalty no ntu ya mugambi mwitiongo gyo munyande kiali event organizer emocharene no monka defending nguge mwajua temuteteri mwandikwa ratigere otonya pirone abuta skuru andikwa ko na kolewa muchara nguge ne ali true or false absolutely. I'm in the office of the governor doing the same business as Dennis Itumbi in the office of the president. Okay. Now anabati kon defending ngugewe just like gento kire munya qualification iko kwenda muno twariria aja kwi mwananchi kwi muntu wathurire ngabana 2013 we muthara we karama uri athiru utiruji utindawa na muntu no mpende kumenya ni ateaga atethwa no ntukinya tukaria kwi muntu thayo te maternity omba kwewa mwana bere ya Twitter now ngukura ciatiri kuri kuri na mutuo yujite yo kama tantu na yo baike michemanene ngukura cini nalo yotiri na ndi muntu uria let me tell you Kiraitu Murungi is a very honest man. Kiraitu Murungi ationa kanya go kama tantu yes na ationa kanya kau I believe is a gentleman muntu uria ndatigirire na tabia menya ankwire na mbere mwa Meru na arua munyate anene imunyaga chimbaia ija urona mbaru ni ukowira lakini ukainya kindogo na muriri kayatoka nande munya indatigirite bena system yo kamata antu remember I was very close to them na utemo chema ni ngaba no Meru omba kuthithia kinyerera nkubu arega I believe in no na winge bwantu no monka a transport yanto in every meeting jura muchemane jura thithaia inkwenda kurana na ntubu akubwa na Edwin no ntu kile michemane yo on the actually ya both ya Jubilee na ya PNU ni kwenda mobilization ya anto bakari aitithia babikibiki bakari wa na ndi there is a different of kuthithia muchemane aja WeruTV we mobilize anto baraba karaja na kwina different ya gweta muthara ujukero ridano leta nkobu wana mugambi kana katukurikire tafadhali kandi spondange na mpwe arongo duba banjakano nonto kugawa Kiraitu Murungi ateka matantu imbia uga musafara jua tujura tokala jizo mudani yingire rika ya muthara musafara kwe amtokeria muntu one atume ima brother tereta ita nya ere yare launching we gesta to launcha kwa watu kama tibu kama tanto kai ngodu musafara ne twali musafara ne to kwa google like dia jamba kidamu beatri for in any meeting iguda kuna staff bala janya ndio la president na staff wele mutadairagia bai baba kama tawa msema nione lakini watu ofisini ni kampu ya mugambi ni hantu baka mata na rodi baka ito nkobo baka ito mudala baka ito nkobo kwenda kugira no just a minute well na ndio evidence mugambi ato nkobo ndio bali nkobo ndio ndompu mutana bijo kara antu bali wa 300 bai kwa mbazine Bojo agene ndo Baruda sport ko what and that ni maua the same case maua egoro rai na antu bala kamati baba ingi mono bare to maua kenda beja kumbu mheshimiwa Kiraitu Murungi na beja mapema yes na beradiri mebe jingu to kamenya to kabaura no angora kubera nadwa that batu anto imendi mugambi toka tu kawanzi geta bogeta kubera munene wetu ndio sport ka untoka unaandika kwenda turikiri just a minute no sana no tubakwithira ugatanite na tuki mubango jwa Kithurano 2017 na tukirikire kiri mubango junka muntu bona tembete ketha wambitikiria ndaike mwe mwene kenda bomba kurikiria na Meru ya muthia twambiria bwana okay ontobura mpenda kwera mu Meru 1 minute please ni gitara siasa ituringe siasa cia shima siasa isitia kurumana siasa ira ciomba kuwatithania Meru no ntunya siasa cia thira tukarimini Meru uni mwana okwa akeja kuromba chumbe gwoku kwou kutiro siasa ikeja ciita natwi na nkuromba antu ba Meru ibathure mheshimiwa Kiraitu Murungi engaba no Meru nontu monka thai no kumenya thina cia Meru na kuringana na ara Meru itirite thai mheshimiwa Kiraitu Murungi no komba kuwatithania Meru
bagwatana mheshimiwa mithikari nturi etha senator Meru na ambrombea Meru tegeni ura Meru yukara igwitiringo ge miaka 5 buje na arabo erekeretwe ko ni ankwenda obwira kwa heshima kirito muronge ati ciara cia kurumana ati ciasa cia kuthumbania bena mheshimiwa mithika ituma tariki 8 mweri wa 8 tubaringire kura nikenda Meru ikomba gwita kinya kanani na kiroto kia Meru kiomba gukinyanira mwana ore okwenda gutethwa wina thina utina roji akomba kuona roji. Thank you. Ibaga antu ba Meru ambeta mheshimiwa Muthika Thendo gangora kuburomba mbere makura cha senator ndi independent candidate nambwira antu ba Meru batu muntu umwe batu antu ba bethu tuje mianka ya Meru tuje mu Meru ni muntu umwe kuma ntonyere mwanka dochi nambira antu ba Meru antu ba bethu mono ugatumirwa ni ana siasa gweta kurwa enya president na uga njare kwe gitwa udhuni mwana siasa iwo gati kwa thinene kamwire antu ba Meru tafadhali this time round itugora Meru tho gwatanite tugora Meru tho gintu kimwe na guti kwenda antu beja kundivaindi antu betu ba Meru kwa misingi ya subtribes bila antu begembe na antu batigania na antu ba imenti batwi turantu tumachuete politics Meru tumachuete ge siasa bwire ituthikire mutongeria na togira bare kero bete bari na mheshimiwa kirito murongeria gembe na yatigania mweni kanya bwire sera chiawe kenda buthikire kenda mutongeria akomba kubutethia nengwithikie ngarite na antu abo bere munyana kirito ndabana raisi na inkubwira antu ba Meru na arua mheshimiwa kirito muronge no mutongeria nkona yaka omba wiki Meru mbere bwega ari ngavana. Okay. Ngakwanda ikijiro no nto ya kabebeli. Bye ingwa tunkuga. Wambere mwaka nchokia nkatho sana kiri muraithia wa WeruTV. Bajaire nchokerie governor wetu Peter Munya nkatho na support abetu bonde ba PNU. Mwera twena muchamuni ntariki data cha mweri jo na ntariki mo 2 million ora tumaira bala ba dora ngari cho ba eja ni ora ba eja na bala ba komba kugurira ntonko bia na t-shirt to thithio ora to thitha ya kiatho getu kithiro gikione kanaga we know what we are doing to athithio bange bakaina ina go baga bakauga to kamata ndo what have you bajaire ukuri muraithirio wa WeruTV ora ure njeku muntu kejo kerwa tuge for example ingombe kwe kwa bakajao ukero daktari uju ngombe ngia thinja ni mbere kaina thina na ndirenda kuthithio na cesarean section ukero daktari uti ange athinjana unge no kejo kero uju na twira kuthinja ngombe chetu bwa muno no kibo bairi muno wenda ingwetikia wendo wina ka experience kiraitu murunge na experience ya kungana kwa senator endi tia governor Peter Munya no governor ola kiwijoro governor mwethoro bukari so ntu mukwa nkoromba twendereza kiroto kiu mbulika ni 2022 Mumeru na chitanirete gukurukira ngavana to Peter Munya kurombete ya president 2022 na Kenyatta na baba bai ngwetike ruwa kabai muringara kura ende thai bai campaign ra Ruto Governor Peter Munya akaromba gitike president in 2022 antu betu tukarenda thiri twendane ni Meru ni mwe kira ndaburomba kibukaria kura cha Munya kura twenda chochu kira to indifference ya ngiri magana jaire na kwa mtugira mugabiru mukuru kwa mtugira woni ni mukuru ke kiraitu na kiraitu ni oranti ni mukuru kewe wachi anju tulitaya gotiga manto maingi za tunoke ngwa ka tubeto well etebete please betikiria ndeke ngemwe mbori kiure kike muthia na well imenti no mukuru ma governor but well Tomo actually per se barely but that to actually but then Teresia cia nyambene nara kutuika ino kure kuriro mno kuri na ntubele na well umono wari number 2 no ngino no chindire then that means kureji ka divided who stands to kira Munya kwamba mbera ikura atina tio mbulirwe ntakwira ka okay Munya kira ki umwa number 1 fair enough awe ola kure and very clear Antomero ndi bamenyar project chionte ituje ambere to akeremi mweria project ijire ya kirito ndo 2022 icheruto katobu ko rimbi alegete teke mpina aligi kinyari yakage kindi otiuga e project idatu so bandu ya sure banyo tiomba kule mwanda Meru ngombe ya president utomba kule mwiwandi munyere mo ni project ya akomba Kenya tigambwireni kura chia Meru nandi chia ngavana chikandisenderwa Untukuta wa gembe. Ingaza minute. Imenti tunakula 365,000. Anya. Cha imenti. Nyambere bela kula 248. Nyambere. Yes, 248. I'm talking about Igembe. I'm not talking about Tigania. Igembe has got 240,000. Tigania has got 140,000 votes. Kango na kuna Meru daiji kura cha Meru nandi Igembe ni watu na kula cha kubanga. Ondo Tigania minority, tawadu na kula nyingi. Imenti tunabroka ya 365,000.
Egembe turenda andu begembe tukwatana abo turingania kura. How was senators need to go? Senator ndio kula jamiro onde. Unmente na wasiwasi no ndio no. Okay. Na ora kwa automo kwa yes. Thank you. Ndibega sana utegere WeruTV no tubokwithira gwatanirite na tuno kire mubango jwa Kithurano 2017 na ni werigiro bwakwa ate babu bwende ne bo pledge peace ndene account yangu. Kabisa. Okay. Thank you. Na kire SMS omwaru wa hai Weru. What I can say is Meru needs peace. Tunasoma kulingana na matendo ya mtu tukamutara kulingana na madhidhio jawe. Ngojeni, we are the voters. Meru, we need peace. Kama youth tunapanga kuelimisha vijana wasitumiwe vibaya na wanasiasa. Mogambi pia sisi tunaishi Meru. Wacha kudanganya wa Meru ni James Kumatimao. Unakoiraitwa ako juu sana. Watu pia ni walipigia kelele maua kwa mkutano wa rais ni Kamotho Kumba Kithongo. Nibwega sana mutegeri wa WeruTV no ntubokwithira gwatanite na atu na muthikiri wa Weru FM 96.4 no ntubokwithira wende ni mubango jo Kithurano 2017. Wondi beto Martin Wechungi ondula totirimane kiri well okay endelero kwenda polls actually ni tukuri tikiude na tukuri tikithano kuthwania kiri Kithurano kinene arwiri kiumbe no kuthwania akaba kangaratania kura cia arwiri baraba kuromba itena biama. James, si tayari? 70% barua yes kura cia arwiri kiumbe ikethira ikiangaratania kura cia arwiri ba itena tigiti cia biama na 30% barua ari bitumba kwithira aruri kiumbe batumba kwithira bakiangarata nibega sana tuwa machoke yaku na kumba kwithira kiarani na batu na of course kwithira wetu lele kire WeruTV na kututhikira kire Weru FM uni beto Martin Wechungi ondola tutirimane tuko Jumatano kire nkindano yo bunge tukethira to still nteresia Tharaka Nithi County. Good night. Kithurano 2017 ni siasa imwe kwemwe omme na ndene.